Tužan oproštaj na društvenim mrežama. Marko Cvetićanin, član pokreta Levijatan i bivši učesnik realitija Zadruga 2, koji se najkraće zadržao na imanju u Šimanovcima ni sat vremena jer je diskvalifikovan zbog toga što je fizički nasrnuo na muzičara Mirka Gavrića, objavio je danas na društvenim mrežama da ga je zadesila velika lična tragedija jer je preminuo njegov pas Bak. On se na Instagramu oprostio od svog baka, svog sina, kako ga je nazivao. Kako je napisao, pakao je slaba reč da bi se opisala bol koju osjeća. Ljubavi, prijatelju, brate, druže, zašto si me ostavio posle 16 godina punih ljubavi? Zašto? Znaš da sam sve dao za tebe, znaš da si ti moja najveća ljubav, moj prvenac. Molim te, izvini što te nisam video par dana, ali molim te, policijski čas je kriv, nisam ja moj jedini. Ej bre mali, umreću bez tebe, molim te oprosti mi ako sam nešto loše uradio, a znaš da sam disao i živeo za tebe kao i za sve ostale. Kako sad dalje bez tebe, kako sad da se smem da budem srećen. Kako Bak, kako kad tebe nema ljubavi moja. Molim te čuvaj mi se gore kao što sam te čuvao ja dole, a da znaš niko i nikad kao ti. Danas je otišao da je mene moj ponos Bak, emotivno se oprostio Cvetićanin na Instagramu s fotografiju svog psa, a u još jednom postu posvećenom njemu je dodao: sine moj, ceo život ćeš biti uz mene, zapamti, tvoj Mare te voli više nego sve na svetu, mali čuvaj se. Skrhkan bolom je dopisao Marku sliku psa Baka koga je istetovirao na desnoj butini, dodajući i jednom od komentara da je pakao mala reč za bol koju osjeća.